Objektivno, kada pogledate minut u kome smo dali gol prvi, to bi izgledalo kao da smo dobro otvorili utakmicu, ali nismo. Mislim da je Ludogorec bolje bio, bolje igrao i uspio da preokrene rezultat. Iako smo u jednom momentu dobili igrača više, ali to nije dugo trajalo. Možda da smo ostali sa igračem više, možda bi nešto više napravili, ali u suštini uspjeli smo da izjednačimo. Danas smo protiv sebe imali vrlo kvalitetnog protivnika. Žao mi je jedino ove atmosfere koja je bila. Mislim da Ludogorec zasluženo ide dalje. Borili smo se, igračima nema šta da zamjerim i još jedan put htio bih da se zahvalim i igračima i navijačima na ponašanju, podršci, a normalno Ludogorecu da uđe u Ligu šampiona. Strahija Nikolić, Hotsport. Desilo nam se trenutak nepažnje, trenutak pada koncentracije u razredu. Kako je moguće da se ponovo desi isto to sa Kangom? Da jednostavno opet jedan moment dekoncentracije bude odlučujući faktor i da nas dovede u situaciju da izgubimo utakmicu? Pa dešava se, vidite, zato je fudbal tako interesantan što u jednom trenutku radujete se što imate igrača više, u sljedećem trenutku više ga nemate. Napravio je glupost, ali ne bih svaljivao krivicu na njega, jer imali smo 45 minuta i isti broj igrača i uspjeli smo i da izjednačimo, ali jednostavno danas nismo mogli više. Izvolite dalje. Vladimir Marković, Sport klub, da li vam je sa ove distance, naravno, lako je biti pametan sada kada je prošlo, ali da li vam je žao što niste ovu treću izmjenu izvršili negde oko 70. minuta? Imali smo 2-3 igrača koji su se žalili na povrede i onda jednostavno ne smijete da zamijenite da onda bi to bila treća, i ako neko plus na vidiku su produžeci otprilike, mislim šta znam, možda je bilo bolje da smo izvršili, ali morali bi mnogo da rizikujemo. Hvala. Vukom, Srpska televizija. Gospodine Božoviću, da li smatrate da je 11 golova za 6 utakmica mnogo za renome tima Crvene zvezde i da li je nešto moguće uraditi u narednom roku da se unapredi i poboljša odbrana? Pa zavisi za renome kluba pitati. Pa ako mislite na klub koji je bio 1991. u Variju, vjerojatno jeste, ali to više nije taj klub. Tako da primamo i dajemo i bez obzira na sve nismo izgubili ove dvije utakmice. U regularnom toku nismo izgubili. Bili smo blizu i ne ide se u Ligu šampiona onda kad neko kaže idemo u Ligu šampiona, nego se u Ligu šampiona ide onoga momenta kada ste spremni. Hvala, Miloše. Kako je to prihvatila eliminacija? Da li je značajno? Vrlo teško. Vrlo teško i sigurno da im nije svejedno, ali bez obzira na sve mi moramo sada da se usredsredimo na sljedeću utakmicu u Lučanima, pa posle toga da se očekamo sljedećeg protivnika za Ligu Evrope i da se nadamo da ćemo imati sreće. Svaki izazov za vas lično pripreme igrača sad za barem za Ligu Evrope, posle ovakve eliminacije? Pa, izazov, prvo, šta je tu je, ne može ništa drugo da se radi, ono što se desilo, zatim ne treba žaliti, treba ići dalje, živjeti dalje i spremati se za sljedeću utakmicu. Hvala. Da li ima još pitanja? Ne. U vašem mišljenju, gospodine Božoviću, šta je presudilo, pre svega u produžecima, kada Zvezda, ajde kažemo tako, možda i Novak primila golove i onda se praktično predala? Pa mislim da je taj gol koji smo primili odmah presudio. Mučili smo se i tako da dođemo do izjednačenja. Mislim da je presudilo to što su oni ipak su dosta igraniji od nas. Ipak je to ekipa koja dugo vremena igra zajedno i normalno vrše selekciju, planski pripremaju se i ne znači da će oni dođu u Ligu šampiona, ova pobjeda ništa ne znači. Ali su blizu. Anderson, čak 3 gola.
Pa, Anderson, znali smo Andersona, ali nismo večeras uspjeli da ga zaustavimo. Pekinja. Zvezda je večeras pokazala da može da se nosi ravnopravno sa Ludogorecom. Znači nismo bili inferiorni ni tamo, ni ovde, jednostavno kao što ste već spomenuli, nismo izgubili utakmicu. Jednostavno završeno kako je, završeno Ludogorec i dalje. Šta je po vama ono što je neophodno da bi Zvezda prolazila ovakve mečeve? Znači, na čemu mora još da se nadogradi? Koje pozicije konkretno, šta klub mora da uradi kako bi došao u situaciju da iz ovakvih mečeva izađe kao pobednik? Pa znate kako klub mora prvo da sačuva ekipu koju ima, da radi dodatnu selekciju, pa polako da se priprema. Meni je žao što smo dali ljudima lažnu nadu, ali objektivno vrlo je teško sakupiti igrače i onda za mjesec dana reći da ćemo da uđemo u Ligu šampiona. Tako da, mada je u suštini mnogo lijepo biti akter jedne ovakve utakmice, jedne ovakve atmosfere i jedne ovakve podrške sa tribina i nadam se da će biti mudrosti i strpljenja, da ćemo sačuvati atmosferu, pošto ovdje uvijek se desi neki istorijski poraz, počinje da se traži krivac. Tako da ja lično mislim najvažnije da sačuvamo atmosferu, da radimo dalje i da dopunski selektiramo. Neće biti lako sada bez Donalda, bez Kange u ovom play-offu za plasman u Ligu Evrope. Naravno, protivnik se još uvijek ne zna, ali da li ste optimista da Zvezda može da se nasledi? Pa dok ima šanse, čovjek mora biti optimista. Možda će zaigrati neko drugi. Hvala, da li ima još pitanja? Koliko je po vama Zvezda udaljena od Lige šampiona? Računajući onaj period posle Valete, znači pre mečeva sa Ludogorecom i sad kad uporedite Zvezdu iz perspektive, da kažemo, elite. Koliko je Zvezda udaljena? Pa nije mnogo, ali Zvezda bi morala da počne jedne pripreme sa oformljenim timom. Znači ne da dovodimo nekoga nedelju dana pred početak kvalifikacija, neko 10 dana, neko 2 nedelje, ali nažalost šta je takva je situacija. Ja slušam kritike da smo mi dali neke ogromne pare za ove igrače, od ovih igrača još niko nije uzeo žutu banku. Tako da je smiješno to, o nekakvim milioninskim iznosima se priča kao nagradili smo Srbiju, nagradili smo radnike. Znači, od toga to nema veze, svi igrači koji dolaze, slobodni su bez obeštećenja, dolaze ovdje za platu, a sve do sada što je bilo uglavnom normalno, država uvijek pomaže i Zvezdu i Partizan i sve klubove, ali velika većina stvari koje se dešavaju je od prodaje svojih igrača i od zarade. Kako je Kanga reagovao sad na ovu eliminaciju, da li se možda izvinjavao klubskim drugom u slučajnici? Pa, nije se vidio da se izvinjavao, ali sigurno da mu nije lako. Nikome nije lako koji malo ima mozga. Darko? Bila je primetna razlika u fizičkoj pripremljenosti između nekoliko igrača Zvezde. Koliko je to presudilo možda u produžetku? Pa, verovatno ima i toga, ali mislim da... I koliko, izvinjam se, koliko je uticalo to što je ekipa sklapana na taj način? Ma nije samo to u pitanju, nego u pitanju isto to što mi smo počeli priprema 4 nedelje prije ovih utakmica, objektivno ne postoji taj koji može ekipu da dovede na nivo fizičke pripreme. Vidjeli ste da ni oni isto tako nisu bili najsjajniji i oni su tražili pomoć, 2-3 puta su ih iznosili. Mislim da je više naša neigranost i neiskustvo. I mislim i da objektivno ni od ovih igrača niko nije igrao u ovakvoj atmosferi naših. Hvala, zamolit ću vas za posljednje pitanje. 16 dana imate do sledećeg
Evropi, da li je to dovoljno da se bar malo nadoknadi taj nedostatak fizičke spremnosti i uigranosti? Pa normalno, imat ćemo 2 utakmice u prvenstvu, tako da nadam se da će to biti dosta bolje.